imurenge.com. Ku munsi w'ejo rero hakaba umuntu yararashwe tuge makuru utubwi kuntu byagenze muri rusange muri kumwe cyangwa se mbana wayumvishije n'amazina yawe ndetse n'amazina y'uwagize ibibazo. Je nitwa Semwaro Museveni. Byagenze gute? Twavuye ku isoko dutashe ngo dushika kuri IGF munsi y'amasomo ngo tuhashike dusanga hariho abasoda twari twanamenye ko bahari dushitse gusa hari nka saa 12 gutya n'igice ngo tuhashike gusa batangira kuturasa ntawamenye uko byagenze ntawamenye icyatumye barasa je niruka kwanje uwacu nawe yiruka kwiwe mwari babiri gusa twari babiri mundangize ganjewe niruka inzira ija mu rugo nawe mbona nkaho ahindukiye asubira iyo tuvuye nuko naho naherukiye sinamenye ukundi byagenze naje kumenya amakuru yuko yapfuye none mu gitondo. Hanyuma washitse mu rugo gute? Jega ndazamuka ku bitaro bya IGF ndahicara ndinda abandi bari inyuma bose baraza turatahana. Hanyuma amakuru yo ko mugenzi wawe yapfuye mwayamenye gute? Nijyari babwiye kugeza ubu byifashe gute muhana wanyu? Batubwiye mu gitondo hamaze guca batubwira yuko hari umurambo batoya hakuri IGF. Bande ngo bawutoye? Sinasiguje abawutoye ubu twamaga tumanukaga kuko uwo mwana nawe yari atarashika imuhira twamaga tuza twirukaga tuvuga yuko jenda ari we wapfuye dusanga nyine niwe. imurenge.com